Kon mala lar mala kajan sawa me bana lesson 3 bana je study bana talaj bana lar ko dana kot men channel kan pin kichiran che chaka shede kichi kon gang me nin deju kichi kon mo ke sawa me o bana ben gwa kel ka bana roini ka bana kebalin kan kono nyam bana kot bana tich ko ba kon mo ki yede min bi kon ja roini ka bi ka barara lo roini jen ka bi jit kon ba ka lebo ko bi ka chublo ni kon jana pal jen kono bum ni dial ko ni shukuru so kwadin se jiga sawa me sa shi kam ne kwadin ko bine nyor ko bine bible bine kwen bine roini ko bine ka latlo ni ko kwadin ngane yotik nyin munum tikete ne walama be kaji ana jejre kuli kala na bodu ko na dial to ne tin ko bine loy sheni ko kamal ko tel ram long ro ko pro protect ko tel ram nen nyamde ni ne ni men chiwo men bi ban ku ne ku jom bine ra humble ne lo pin shungu ko bine kam nyal ko jin jel ketik jama ko jin bona yo ko din tieji ka roin ko titi ne galate no ka barar ke je ko roin ko godin ke very deep lonka ka tel ka pak ngejre du ngej mete pak le buan ko godin ko bloy ka be kana ling ka ngara mo rojo godin bi ngo use ko bi roin jre da ka bete ka liang kana de bi oling to yedo aboka ka aboka ni de bi oling bona re ti de al la ne godin ka bete kel kana ki chudu kat ki yongwar amen gwaji kot ta kon ka lesson 3 ka quarter anyam karon 2026 cha ta kon ka sign de cha goro life and death which mean cha walia kana ki tik kana lia rai ko ni yesu kristo ngai kana won bugo me right kon ke ji philippian kana colossian kana bong da ra du kwen kon ke mumri bazala kona kap widan miji kono no kona kap da gwa na kon te ke mamre ni bazin wande to widan so bi text de bi jaka ka ji philippian choka kel bas jandara wede kel katung lini cha god for to me to live is Christ and to die is gain katung nore cha god ko mitega antake kristo yeshu kamishiliu gwani jen lesson kwen kona a Thursday ngi kone raja ladama ladaje ki liet rei kwana Jesus ko ngi kene kon Christian win mon to kontina win mon me bedak maybe tool mi ba destroy gwan jeng ni che yar already che point dan nyam che destroy win mon ho be destroy kenti de alte biga dak tele me bungot chunga Thursday che goro united and fearless cha wamat kene tel dwala raja ke unity rei kwat unity god kwat che me Jesus pal jo kwa din pal ko bi kene kel chame chene kona kela gwan ka gat ki yen gwara ro kan dial ka kel to ka gwa kel cha palo ne na kon ji gwara ko mat batal dak
cha la dwani me ka banu tin nyam cha wane ne en shete no gwandega shete no gwandega che mat che nok lo la ju kot la ka daga kana iti met eni milat kana la winiam da kone remember ni kisiro dung baben mi ci wen mon ci goro mat gwa ke ro ke to ken ci ke tower dung babel ci gana tat mi ci ko do gwe ko wane ne ci waram ro ke to ken eni mi ci char de yelo ajen ci lengo ni kwen ci ke ci confuse o kan karo de ling mala daga no to me te ling ala wo shimelan nga ga sheling kie shingling ya bo shi understand kie shingling ya bo shi believe ate di altun non kan dak ram ku ju trust ka ling malade ku ju believe tel meta dak de no so gon jing ni jen strategy me je jak ajen do bo je ko bo kon dak be de jing ne ba ga pit de ga lo ko pit de ga shi ne pit de ga everywhere ko to kon ban message three angel message o ba gospel ko ba jalu mon kelew edung dan ko bu kon rat ko ci ko united ko jël kon kel mikel kon jal kel then ci kon message ci kon blon ko tomni ban bi cioj bara dak community bara dak family bara dak bu kon focus ko conflict ne kon ci kon bon yam ko melet kon ko gon jing taban mite do bu witin ke chele te ke ti kwani wi share ke chele te kram gagen che shubi na ja gale gon jing na gala kon ke pin we mu konye ti ro mu wi mite gwa witin ko woro bu chu bu kan shing no kon ke chele te gal ti shunga ti kwani ti gwiji so la ching la konye la ja ma ga daro ko ni chu to gon jing ni jana goro gala kon ka bi chukon are jal kot beta ka tungwan to bi kon jak but kot jala ro suffering dun ki choj dun go no ba choj re kristo chaman jala ro ka ma jo jana ka ba ja dun ja teram de dun suffering e mag dun suffering ko ja de wa jesus pot jatin jesus chi shu jala ro yen ju ko ara be bia shu so kon bane shu ke persecution ba kon gwany ko ba kon na ko ba kon chenga jek ajen gwanter chukul wane ne so kon bu kon ko problem tu ngwana long but guro bane ke bi kon victorious ko mon gur kono ne bana wo the kingdom of heaven bana wo shan kwaro kot shan rol ne guro bukon safar ke jesus kel to win mon man tega suffering to one jing de ja ta ke joy de ja ta go pa persecute ni direct go jin ngat kot jene re kon ka gu liu ko rol jalam ne ga se ngap ko ka kana ka wanga ka ni ke wo ke ju ko jesus one jing de ja ta ke joy je me je jup ja ta ke che gat ke kana ana suffering mu ci kon feel ke je ke ngi je jiran kot bi nga jo gwan jing jen ku ja tak so mi ci poni she je ga pajlam no cross lam ja guji sometime lang no cross lang na guji lang na shad just imagine jesus me dwa ke je dog de lon kriyam wana ngu ja chwa pot shar musmare ke lat ke te te dwa ke te de riya me lon manu chwa jo chu ke jo jat sira wonak chwa bol le ban yet alo tet ke cha ga tan alo cha yi ke ya ga ngap kira lon ki ye
jen do bala naka ka so Jesus cha safar ka cross cha safar cha duoj cha cross cha kap cha kwat cha chuju jiat manu chungan kiliu so mute suffering mi chi jek jin Christian mi nyewo shi jin korwado Christian dial chi ka safar ke bi ka safar but cha laro wo kon suffering wo kon wo share ke Jesus manu glory wo ban je share ke Jesus wo kon wo tere suffering wo kon suffering kon wo da ke Jesus ki wo kon wo met and suffering chi safar ke je manu glory de ba bi kon da ke je ke ka suffering dan ba wo kon safar ke ku ko shiran ba safar ke dung de golo ki ke wo shi shan jak goro ba safar ke ku Jesus goro job me che safar tela mi chelel cha gore bible we blameless ramate bel rama bright rami gwan chungni ke chi gwan jing ji attack cha attack ka attack mi no but can give up ko jala gwan jing ja goro bu kon give up so goro je wo gwan jing we ji attack should give up ko din there is a hope ko mi chi nga gwan jing ko ja attack bi nga jone ne ajin ngat ko ka jele re do ko gwan jing ne chi lode chetel chaware safare nga dan re shuja dan re beja dan bu kon te hope ko Jesus to kon promise and wo mi chi a chuj re da bi a belong re da mi chi a safar gan ker bana glory da bana share so biang kon nga jo win mo na to kon tina a win mon gwan jing ne our enemy jele ko kon target so kon che dak pin mi che ben ga disunity o mo ji problem ni mor yenda mor no problem lo ko chwane je lok bana nga jo spirit mi che na ma spirit dung gwan jing ni spirit dan o bana lat ko bana o nyam ka lat ko a jen spirit dan so bana len ko kon lo ko kon jare drop de te lo complain akona complain long la sher mi chat kan ngani ki ber kan ngani a changa mi chat lat bala ja lat ke but job kana complain ni obi lat ba chu ki ku kot ka tana mana tele jelot goro safar bida ka bi kot bi nga jo ko safar ke kuide ka bi pal God is willing o suffering do day je relief ko je ki day back day kap da ta na watch ka day je lok ko wore be je didi je mi Jesus je wore be je la ro chen bi kam on mi bi long on di alde be kam nga je bi long kap bu kon ko ti ko mi bare on be je mo ke energy bi bero long ka je no ne bi hono ma bi kap papal ukidun vida anore hon to content bukut kon ba kon taitin kami gwan jeng che bano pi the day ke din jek pi the kare idan ko ban ta ko gwaj bana pal go bana jinge jo to ne kenyin gwan jeng ne kut gore unity gore nok calm down ko gore jal kal ko kujmo jen bi roy ko porar ba choma wana ba tala de balar gene ideal ci roy ko ma shelling te roy ko ci dino baling na ken dino balat ka practice ke ci balat ka practice ko ra goro bu pal bi ye ko bi pal ko ba bareedo ko ba julwak jen bij mo ke power ye ko jala power han jala energy mi bu kon lo ko ban roy ko ban ka ko ponyreng ci kon roy ko ci kon lo gore but gor kono bi kot kon mo ka yede men bi kon lok ko bana man roy ko bana ko gor wa bu ko kot ka pot ye karwan titin jana pal jaw bu ko no bum jigiti dial
kon mi chang nyal kan pin kon Yesu Kristo kwa din la rete la ke ro anti ne ko nyak to kwa din wo wang da biele bine nga jo win mo na meten me do dien ene jinta tin kwa din kum wang ko ten ko kente mene bine nga jo mi jel ne do me bine jal ko unity ko bine jal ko hope bine jal ko nok lo chong kon jeng no kwa din ka da nei chine bin no gwat long ne ko tin telot sher tin telot wa tin telot wadin chine bi dortin ane ta ko bine mission shi kam ne wadin bine advance di de yang ne ja bine energy da shara ka raida ne la re raida mo positive kwara long ne ka jalan ko mone ka la trane ajen bine ta ka part ka kingdom of heaven to ka ne kel ka jan changame bine lokre de dial to go ne ka comme dini jan go dina bune mo yedo ko bi jal gane kel amane shankan te jidi dial shudo gat ka yengwaro amen